Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari alayasimi iliyatohari al mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فك والشيطان تورما ولا دم من توفلان في أما دم الله سبحانه وتعالى تبارك ماي kan jigida Allah subhanahu wa ta'ala ka barkaka kwa bande meni aye kwa bi faranga angane mbaraina namboro la misalaka alkrabaka sallallahu alaihi wasallam ana jinyo zan monga ana bona sanomo namboro la mi folidi alislame chema ana musumama assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ka jen ana ka deme kono insha Allah ta'ala hadhihi hiya aljalsatu thaniyata ashar ninde sigi tanflanaye lana lakum fawqa minbar al-fiqh al-maliki أو في فقه المالكي منبر 120. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل. أم ستكي مسديلي أكان بسبب ما أنغا كتا أنغا فوتا بلا جليلا حلبي أم الاخترتيك كتابو دوندا ديلا مقدمة من نايو فرنيونغا كون نجي كان دو قدم منديما. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاخترتيك كو الله سبحانه وتعالى كهنك الاخترتيك أقول ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. قال الله سبحانه وتعالى جون أتدغى سلامي كبار الشيشيك أبو نفرا أدغيك في كادون الله سبحانه وتعالى كيتي مي بارينا بسؤال العلماء إبو دون دونبو نينغا لدي كيكا دونبو نينغا نبافك كجاكو كلاي دونبو نينغا نبافك كسنة كلاي دونبو نينغا سنة كيتي لا نبافك كمتة كلاي متة شيوشيا don bo nyinga kitila ni bina seli ni bina shun ni bina jagabo ni bina hiji ki seme don bo la alkra fatura alka batte bo kabru kono ble kana jo inye ka fiye ko ala ko ka keta alkra sutman non blaw be ni mago be dina nyumana ki ka mine ulula wa yaqtadi bil ulama al amilin attabi'i sunnata khayr al mursalin ko anga tugu don bo la don ba munu ni barakalaw do nu ka don yow yemingala allah subhanahu wa ta'ala na ka kira nona yoruba bara tabi'i sunnat khayr al mursalin don ba munon alakra sama ka sunna jele no de be utege kono no sende ayu ayira sago kela no sende jeen horoni jeen harala no ye doni kala doni yere horoma kama doni bunye kama doni fusamandiya kama kalaba ka bara allah subhanahu wa ta'ala sarabbil bil bambe alabulu ye doni bara o kama lam ya'khudhu min ad-dunya bi shay uma fuita jeen ko la ya rabbi alama bara o jama kuluka alako kaka alaya kama ay rabina adon bo wasfu itlo ma jawla khadati bi sifmana wallahi na ye meviye allah subhanahu wa ta'ala de ba faka fa ako al ula yadulluna ala arrahmani don ba munu nu yeko upma chuko obi jonga daluya hina masaka yuhadhiruna turuq ash-shaytani obi mawladi ka ba shaytana ka sarawma olu yewoye shunitle soman wula yaghluquna abwab ash-shaytani bi shaytana ka dawtuku wa yaftahuna abwab ar-rahmani obi hina masaka daw yele afma be ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan deme nga balo odon bo nofe nga fatu odon bo nofe la tika pama dalu qur'an an-nasula hasa kenama nasila Allah subhanahu wa ta'ala ko fad'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun suratul anbiya ila aya wolobla na Allah subhanahu wa ta'ala ka jong ay aywa qur'an shidon bo qur'an dungew ayolu nyininga ni ate kitu shidon o kanye fayi wa qala alayhi salatu wassalam akrabako kishinne ba alaka kirama kama ubudallahu bi shay'i الله سبحانه وتعالى ما باتوني فوي افضل من فقه في الدين من غب ساكتم فقه شدون كديننا ولا فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عبيد كان غادون فقه دومبا كلي فقه غترا كلي لخدر تيكي رساله تيكي خلو تيكي ها كونو نجكل ngele berajele ayo ka gele shaytan ka katame ala bato ba ma bakelenga basabu ya do ko
nunun de b'a to moti fili alama shetane b'a dɔn ko nunun de b'a to moti fili alama nga alabato bayi o kama yɛrɛ kun kelen pewu de ma nga nunun de kama muhumande bɛɛ ma k'u sama k'u se Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ faamuya ɲuman ma a ko wali kulli shay'in imadu alakira kote ko diɲɛ fɛn o fɛn nduloma b'a la diɲɛ doni o doni n'a yangame sanfɛ nduloma dɔ de b'a kɔrɔ o jɔmɛ n'a ye ko wa imadu hadha diini wali muhu satuma ka nin diinɛ in nduloma alfiqhu ko de fiqhu sidɔn ye ka fiqhu kala ka sidɔn ka diinɛ faamuya ka masaduru tashri'i ka bɔ yɔrɔ dɔn k'i kuma cogo dɔn o tuma n'i kumana i bɛ mɔɔw bilasira i tɛ mɔɔw fili n'i kumana i bɛ mɔɔw kala i tɛ mɔɔw fara n'i kumana i bɛ silamɛw kanu don ɲɔgɔn na i tɛ mɔɔw nege bɔ ɲɔgɔn na n'i kumana i bɛ dilali kɛ i tɛ tiɲɛni kɛ ya rabbi ala m'an gɛrɛ ten ala k'o k'a ka ala ya kama ni alakira satuma ka kumakan de ye ni maa min ye nin faamu i b'a dɔn ko fiqhu kala tɛ nkalon ye ni maa min ye nin faamu i b'a dɔn ko fiqhu kalanni ye wajibi ye ni maa min ye nin faamu i b'a dɔn ko diinɛ yɛrɛ tɛ se ka sidɔn k'a baara cogo ɲuman na ni fiqhu tɛ alakira ka kuma kɔrɔ y'o de ye wa qala aida alakira ba ma d'a ma alakira ko kokora ako man yuridullahu bihi khayra ni muhun mande on Allah subhanahu wa ta'ala imamu kanu ni herayi yufaqihu fi dini abi fiqhu famiya noqoya o tigila mai السلام واتبع العلماء دونبو كتو دونبو لا حتم لازم ويجاكو يبليد لقوله تعالى كد الله سبحانه وتعالى كمكاكا الله سبحانه وتعالى قرآن الرسول ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق أي من يخالف الرسول نما مني على كراسة مفهوم من بعد ما تبين له الهدى كان سرجر ليكو أتكلمانا كبني أي ويتبع غير سبيل المؤمنين أي سرة من المؤمن كتاسري نوله أمباتك لما سمع كوينا ni ala benze wala amba na ka kuto nywana amba na ka sirato nywana wa nosalihi kiyama amba tigilama jeni jahannama jannama tasmana wa sa'ati masira ko ye laban yoro la cejugi ala kan kici jannama toroma an-nisa Allah subhanahu wa ta'ala ni wanya suratu nisa ila ayakeme an ayatan ani duru assalamu alaka gili man dama alaka bako kokora kici neme bama fi akhir hadithin tawili hatta jando labana alaka bako amandew ma fa alaykum bi sunnati ni muhun mandew ayni muhun ka tasira mina ayinga sunna mine wa sunnatul khulafa'i rashidin imai alaka santuma bole ye ya do kuna leti Allah ta'ala ti diine nguna ngoloto aba kalfa ma do ma ni mo hudu tara nona blakki ku munu mina diine baraka mo hudu ka baraka tugula ne nya sor abagir sidiki tlemase ne nya sor umar bin khattab tlemase ne nya sor umar ali ayo usman bin affan ali utlemase ngalaka santuma ya do ko le mo hudu be taka boni diine nguna ala bina diine na mine kalfa chawma mun ye cekke kunye ha yubayyinul ahkama tabyina nabiyyi muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam o be diine bangi alaka bangi tugula nolu fana yu kodo don getro bu sejo o senjo nona tanaqala rijalu hadha ad-din cewyen dine inde di nyoma ha rajulan ar-rajuli cedo ba mine cedo bulu foka se amabi ne mambo dine dakene nyini ba soro anga feko kitabu kono ala ka kiri mande amma alkara ba ko anga dine ayo alkara ka sunna mine nona bla ke ko munu mine baraka ale muhur sallallahu tale ko angolu fana ka sunna mine al-mahdiyina munu me jongana kabla sira nyumaka munu me mo kalati mo fara munu be mo kanu do nyona to mo nege bo nyona munu be alakira sallallahu ka diine bara chukula mimbe be ala na kirama o te bid'a ke ko jama kulu abi fulu dema ko ulama rasikhuna abi fulu dema ko doni sabatiletiku alakira dawma ko wa'addu alaiha bin nawajidi ko ya aywa atuko kan ci o ka assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ni mbangi qur'an na sula qur'an aya kele tlo majo maka kan doni ba min dala ka min ka baraka nay maka kan tugu doni ba mina Allah subhanahu wa ta'ala yafanya Qur'an na sula ni mami yo Qur'an aya kala ko dursi ko bla ij'alhu mir'atan li nafsika akadu gale iyere ni don bo chaari ni ko choko tagabla ni baskilla ni min bena ni aywa mizana ni menene ko dala kama mi mana fo ko aka fuy kan nyakala wa dala kambla Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an na sula ako huwa alladhi anzala alayka alkitaba modu adonga fo ko Allah subhanahu wa ta'ala de kitabu jingi ha moduka Allah subhanahu wa ta'ala bina kiti de foanye sisan kiti mine choko an kan tugo don ba mununa ako minhu ayatul muhkamatu ko ayaw be kitabu ina munu nye aywa bangini ayaw yi ay wadahatul dilalati olu be dalu de je anyi selike to golle ba foanye shuni jagane hiji ke to golle ba foanye ko hunna umul kitabi o aya nunu de kitabu yara lasli ay asluhu wal mu'tamadu alayhi fil ahkami kitu bim min yara minuna o aya nunu de o yi Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ukhra mutashabihatu fen woro be qur'ani aywa qur'anina olu nyaminedo olu nyechi domba way Allah subhanahu wa ta'ala yare olu korfa mumba way Allah subhanahu wa ta'ala yare akap ma koray jumenyi la tafaham ma'ani hal khalaiqu davon da mana shidon comme ala ba fe chogomina nga comme ayo ka dine kitite uba kala Allah fuzu ubi baraji soroni ay ubi wasake Allah subhanahu wa ta'ala danay wassalamu ala ko kwanga day
Allah subhanahu ko fa amal ladina fi qulubihim zaygu ko mamunu nu dusukun jengenedo jengembe mamunu dusukuna fayattabi'una ma tashabaha fihi kulu debi aywa fayattabi'una ma tashabaha minhu kulu debi tugu qur'anana yoromunu na nyaminedo yoromunu na koroma fo yoromunu na koroma shidon katugu yorowla ru'usu suwari suraw kungolo Allah subhanahu wa ta'ala mangutu munu qur'anana ha ala ashi sawa Allah subhanahu wa ta'ala dama kayme la rushi sanve ulu ba fu bo de fo fotugola foka do mo hakilla wajibi foka ala naka dafa mbonyonve ko mamunu ni dusukun jengene do ni jengembe udusukuna Allah subhanahu wa ta'ala ko kolu ka tabulo de o aya nyaminu o yoro nyaminu qur'anana ulu mana wajibi koranyi ne ka foka Allah subhanahu wa ta'ala mi blala mi ci ala ko ku kakke kunye munye ola ebtega al fitnati wabtega atawilihi ko be fitne de daylali nyini ali alaka joni nyonje basabu bina minfo ate ben sababa ma fiew mota famu mota minani kena ay o mo bina dado de yela dami na society ba dami ni mota saka be aka fuka ta se jewulima wolu bo dada yele ko be ayo fitne ha o ba ke fitne nyinne de kama ayanu no vana fasani nyinne kama ko wama ya'lam ta'wilahu illa Allah e mi ngema ki yere kun ne ken kunu ka bo sonanate ala ko kitse ka do fiew ko ale ma fo kiraw yep mata ema ko wama ya'lam ta'wilahu illa Allah ko ma shi ta fasani doni aya mutashabihatun nu ko ma ta fasani doni ali Allah subhanahu wa ta'ala te o may doni jingi sa ay subhanallahi hagli soro i doni jingi Allah ta'ala ki kadda yoro na day ibe ali jina soro noyi ni je ko de bi jina soro noyi ni lahara ko de bi lahara soro noyi min ayna takhati amama sha'il hakim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam e bi parata ala kala nya fe bitamini ala ka kili mande amma Allah ta'ala ko kaka ala yakamani Allah ta'ala matoysa doni ba munu noka ngamene abino lu defani al-salamu ayatul majo ako warasikhuna fil ilmi opma doni sabatle tiguna alaka jong ayatul majo ha yaquluna amanna bihi kolu makai aya mutashabihatu kula aya muhkamatu kula qur'ana fami ye kiti ledo qur'ana fami ye kiti ayo ye na jeledo ni kiti minana qur'ana famunu nu ala datuku ku lafsu kolo dama fanyi nu koro nyamine do ni davenda shidon ko doni sabatle tigu ka makai munye ola kolu ba fode amanna bihi ala on limanana ni ayi kullun min indi rabbina nim bele jele nana amutashabihu amuhkamatu nim ben nana ka on daba mande yoro wama yazakkaru illa ulul albab kum ma shitani shidon yaralla ma shiti hakil sorone nguna fu ala hakil di mamunuma ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka hakil di amma kuma tuko kama wati koro kama assalamu ni ngurana ayi wallahi la ilaha illa huwa ayanga jamana donobo anga jamana fuqaha u fiku getro ayu seko ku bolo ko kaje o malli moye ngalo dawla sa ngala non jigi faranjigi nyana wallahi marhum demba wage ma khada fil mutashabihati marra amada do mutashabihat la kanyina me ko na kele mo zaki beti ayo sa touré beti cheikh mamadou akbu soto beti cheikh omar kan ngijulon be o choko kele la cheikh abdul wahhab sal beti kamina jamana corona tlebila anga jamana fuqaha ubbe qatibata afalama labama ma tula mi khada fil mutashabihati wala marra aw ma ya halishin kele minni dado mutashabihatu kola ni yafu yo wafa allah alam bi muradihi ala de ben ngorodo apma ja ame cewno fe chamuno mi sekanze alama alhamdulillah rabbil alamin an wasarane ni salamu ay dugale mine bekane mine ka dono bo bla ayo adugale la bekane mine ka sigi dono bo ka bekane mine ka dono bo bla mizanena ibadon ko ma bi ma kakna tugu mamununa hakili nyuma bi allah subhanahu wa ta'ala fa alako dama assalamu nen vamuna alakara sotama ko anga tugu ali alakara ka sunnana aywa anga tugu mawla mamunumbe ali alakara ka sunna ka dono ba sabatiluna الترتيب كما بفهم أجرانا كوكورا يجوز النظر في الأدلة كابدا كان فانا أنا في لك الدلولة والكتاب الصحيح والكتب الصحيحة يعني أيوة كتابه منو كنه إن كان أهلا لذلك إبالك ناصر لا إبسء وحكمة نيتسولا وإلا فلا ناصر يتسولا كي مقلد دي وكما تقوم معنا ما من باشدو نفكو تقول كمي صنعما وإن فرط وقال قولا نفرط له كتاب مدفو أو فعل في الأول ما إبالك يفرك فمي أيوة إفرط لا جاهلا بحكمه إياك كسرتا كيتشيدون ها فإن وافق الشرع فعليه ذنب واحد نو كولينان شريعة بنا إبي جرم كلين زرالة وجرم كلين جمعني وهو ذنب التفريط والإقدام إفرط لا ويكننا كوكا كوميني أمانيني فيه إبي جرم كلين سرو ها وإن وافق ناتج لما يرنا بنا أيوة وإن خالف نافر الشريعة يركو فعليه ذنبان ما بيجرم فلسرو ذنب الجهل الشرم ماليا جرمو وذنب المخالفة أني يفورا على كتيتو كيام على كيامركو أفوري كنا من جاي تكو كوكي أيوة إبو جرمو فلاسر من شرح العيشي ندنا بابا كان يفولي يمي ويلكو عيشيو قال تعالى الله تعالى كو حليبي كاجرال الله تتي كان من كوكرما دوندوليلا
ni qur'ana ayaw ye wa ma atakum ar-rasulu na alakira satman na namani min fa khuduhu muhammadu ayaw mene wa ma nahakum anhu fantahu na alakira satman min voye kwa ko toy aya sembo ola ndinyi nedo envers alaka akili nyumande ama alako kaka alaya kama wa qala aida alakira ko kukura muhammadu man yata'il ar-rasula ni ma min dukura alaka kira la fakada ata allah tikla ma tukura alala afma ka tu alakira la jaw o yettukuli de alala ka alakira labato o allah ta'ala labato li wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alakira bako kokora kishinne ma alaka kirama inni taraktu fikum amrayn nim hon mande ni koflato acela lan tadillu ma tamassaktum bihima atifli fiu ma dama o fenvla babulu kitab allah ta'ala alaka kitabu wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam annam hurka sunna rawahu al-hakim imam hakim lakali قال المؤلف رحمه الله تعالى ندلو نجوالي كو في إيه كاجري لا لقدر تيجي ما فو مان دو فو أكو كوكرا لا ترى ما رضيه المفلس من ضاع عمره إسيان وسوء سلام بالكو كان يجي ركوما ما بولانغولو مبولو نجين نمني من يجي كهورن حركة كيوري يرساكو كيوري كتو جين فو نوفه جين هورو حران نوفه كان يجي ركومتي من ضاع عمره ما من ياشي بلا جليتشين بإسيان على كتلا ندونا وسوء أن يجوك منجلا دكتور تيجي أجرانا كو أما جنبالك يعني يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الخاسرون أنفسهم ما منو لأنفسهم ما منو يركون تنيو كي كنا كي يركون تنيو الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله منو يشبه لجليبا على كتل تنانا ولم يستغفروا ربهم مدبا مجرم يا فنيني ولم يتوبوا إليه ومتوب كتا أدبا مما دونغورو بني دونغنا وتعدوا على حقوق الناس ويوسكوا بك مولا ويوسكوا كمولا كو برسو فمبو فيه uyu sege ko mawla barsa ko fama wudo uyu sego ko mawla barsa ko bikadi ula wallahi shini allah subhanahu wa ta'ala tay biyeta shini ala tay alaka kili mande amma hatta jaa ajaluhum qabla at-tauba fa alaka watinna se umma kasuru matubi alaka melaka kele al malakul muwakkal ala qabd al arwahi alaka maka ka jonga kele min bla niw minanina wonana fuma ko karta tuté sa ay seko beka jongna ok masasa aywa sira mina sa angata sitigi masako ko kana fi ko al yawma yawmul mi'adi ko bi e ka dolla bayi ko koy ngudi to senaw ki nyina ni yera ko ina na jwala sugu aywa nyina na su inna kunko ko jwa ko yara kuma bla nyangata subhanallahi no fori man kasari matugo ya chene wa qad ta'allaqu ala allahi al-amani mamun nana jenso sigila kanan na tadlu ala allah obudlomi obushenike obujeneke ni dugo ko shiabe o ba bele jeleke nga dongo do bala kafu alama e najar ala do mina ala ba monna andi to naw andi sannaw fo sayana no tawtega makuto la fo lde ma muta'alliquna al-amani ala allah mun ngema kan na tadlu ala allah Allah subhanahu wa ta'ala de bina boddi bila kana fe mako karsa tutte sa sabali min dote wala muso tutti Allah subhanahu wa ta'ala de bina boddi bila kana fe nyana ko karsa jamana furba na fulo tutte sa sabali ya subhanallahi ni yira kun nakani oye ha ta'ala Allah an zalika ulwan kabira alaka bu ma ala mu fo ma yeka ko enye ato fo e wa to fo ma yitemene ko kuma bana ka ba rufi'at al aqlam wa jaffat as suhuf malaka ko sabenika bigi kortala kirangalo nige bali kuma benye fo ka ba ni bi minani ke o ka cidewna ni bi minani ke o ka wajuri ke lawla ni bi minani ke o kushi don bawla minani ko la naka di yetu dunga bolo min gadi oke sa ta'lamu gadan malil kadhabul ashir kiyama ibina do mamiya yara ku java ibina do mamiya ngalo ndigala ibina do mamiya ma toro may assalamu alaykum to yani dabla ato nga hakil tanyerla ha wa gharrahum billahi al-gharur mun turani dunga bolo fo malasali ba shetana yu neke dungo do tega babulu kata boatula dungo do tega babulu kata barula dungo do tega babulu kata walmuso kadala dungo do tega babulu kaddo jamana furbanna fulula dungo do tega babulu kaddo tunani shenini namarala wali yazubillah ambi ala dil allah subhanahu wa ta'ala kandanga fahum alladhina qala fi haqqihim rasul sallallahu alaihi wasallam oluye moye alakrap mana mamuno hakala ya ashabihi radiyallahu ta'ala anhum apmana akasahaba wido dal alsamu ayatlu majo arkaba ko akasahaba ma atadiruna manil muflisu min ummati nim hon mandewum ne ko aw ba don ka fo mami ma bolangolo mbole nim hon mande lawa fa qalu man la dirhama wala mata'a indahu hon amma min gon don la alaka kiraw min don de dormata mami ve wa aywa min era tabulu foyte mami mbolo jenso sikila fa qala alaka sallallahu alaihi wasallam innamal muflisu min ummati ma bolangolo mbole nim hon mandewna man ata yawmal qiyamah wa de mami nan alkama jodo ba salatin wasiyami anan seli chamai anan shu chamai wa zakati anan jaka chamai wa qad shatama hadha wa yasra aynin nani wa akala mala hadha aynin ganna folo dum barsab ko sebaye wa safaka dima hadha aynin va barsab ko sebaye subhanallahi nanana ka nyela bana bandu ye fanga soro fonu yitata ni ko ti farala bi ni karaba subhanallahi seba Allah subhanahu wa ta'ala alaka kili mande amma nga salamu ala bi pma hagili mo defe Allah subhanahu wa ta'ala pma hagili mo defe to nga ka hagili may ko ko manaka cugo cugo yaro ko saya ko ne cen akono manaka cugo cugo ni en war no defara nyonga kan ngeka mo daga bana boli
kan ge ka so daga banaw jɔ kan ge ka furumuso daga banaw furu dala kɔni ko saya kɔni ye tiɲɛ ye i fa fatura dala ko saya ye tiɲɛ i mɔkɛ fatura dala ko saya ye tiɲɛ i bɛ kaburu don min na i bɛ dugu min na kaburu don b'a dugu kɔnɔ n'o ma se ka hakili d'i ma o kuma baara banna hakili bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'o di an ma Ala ka sasuma ko sahabaw ma a ko wadaraba hadha ainnani wa yu'ta min hasanatihi fa yu'ta hadha min hasanatihi u bɛ nin ka nin yɔrɔ minɛ a ka ɲuman na ka d'a ma wa hadha min hasanatihi u bɛ nin fana ka ɲuman hakɛ minɛ a y'o tɔɲɔni min kɛ o b'o hakɛ minɛ na ka di ayiwa o ma alikama jɔ don hadha nafidat hasanatuhu ko n'a ka ɲumanw sɔrɔla ka ban a ka sɔrɔ fɛn seli ni su ni jaga ni hija bɛɛ tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ qabla an yuqda ma'alihi yani juru min b'a kana yɔrɔ juru ka se ka sara fɛn banna a ka ɲuman banna akhadha min hasanatihi akhadha min khatayahum wa turiha alayhi u ka ayo maa minnu tɔɲɔ olu ka jurumu o hakɛ bɛ tigɛ olu kunna k'olu ka doni fiɲɛya k'o fara kunna k'a ka doni giriya hama yutrahu fi nari ala bɛ sɔrɔ ka yamaru di mɛlɛkɛw ma u bɛ sɔrɔ k'a kɛru jahanɛmɛ kɔnɔ a kelen bɛ taa o bɛɛ jenini kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ asilamu to an ka hakili to an yɛrɛ la maa minnu ɲɛna ko kunkolo gɛlɛya ye diɲɛlabɔ taala ye se bɛ n ye n b'a k'i la fɔ yɔrɔ t'i bolo n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ a bɛ ɲɛnabɔ i bɛna dɔn ko ye min ye inna batsha rabbika la shadidu i daba ma ka minɛni ka gɛlɛ wa inna rabbaka la bil marsad i daba ma bɛlɛmɛ k'i kɔnɔ kuma min ɲini fɛ sabali dama dɔ bɔ kow la bi ma dugu jɛ sa dɔ kɛra ten a lajɛ i ka sabali hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'o di an ma fa hadha huwa al muflisu ala kɛra ko ko nin de ye maa bolo lankolon bɔlen rawahu muslim wa tirmidhi imam muslim ye nin lakali imam tirmidhi ya lakali wa hatta al ana fi hadha al ma'na hal bi ni manaina qala ash-shar'u al hakim muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko kokora muhammad ko ka fɔni ad-dunya kulluha batilu ko diɲɛ bɛɛ ngalo ye wallahi ala kɛra de bɛ se ka nin fɔ ni ala kɛra tɛ maa tɛ se ka nin fɔ wa ala kɛra ba y'a fɔ an b'a fɔ n'an da cɛmancɛ ye hatta namuta an akhirina fo saya ka se an ma fo an lama laban ka taa lahara ala kɛra ko diɲɛ bɛɛ ngalo ye illa ma kana minha ilma fo ni min kɛra dɔnni ko ye wal ilmu kulluhu batilu ko dɔnni bɛɛ lajɛlen ye dɔnni tiɲɛni ye illa ma kana minhu amala fo ni dɔnni min n'a ni baara farala ɲɔgɔn kan wal amalu kulluhu batilu ko baara fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don illa ma kana minhu khalisa fo ni min kɛra ala ɲɛda ɲinini kama subhanallahi ya rabbi ala akika ala ya kama aka alkara bana bonaw kama aka qur'ana ni kutubu samawiya to kama ala yi kan deme anga baraw ka ke ala ɲɛda ɲinini kama yɛrɛ jira kana do ala yɛrɛ mɛ kana do ala jema ka fɔ o kana do ala ala kan deme wala wal makhrisuna ala khatarin azimi ko khalasiyali jɔn fana minnu b'u ka baara kɛ ala kama k'olu fana bɛ farati belebeleba kan o kɔrɔ ye mun ye ko danganiya ti sɔrɔ hakilisigi ti sɔrɔ silamɛw an ka sira ala ɲɛ kan se ko bɛɛ lajɛlen kɛ fo saya ka se an ma ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan dɛmɛ o la wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala muqaddima labana ala ka getura kumatɔ filɛ a ko ya hasratal usati fil qiyama n balimakɛ n balimamuso ko k'a f'i ye ko diɲɛ tɛ so ye dɛ ko saya bɛ kɔ ka na ko ni saya nana ko saga kunu fana bɛ kɔfɛ ka na kuma min na ni jɔn kunna ka jɔ allah subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ ko ya hasratal usati fil qiyama yɛrɛ sago kɛlaw tɔɲɔni kɛlaw ala kotabaw k'olu ka nimisa kunda ala ka diɲɛ alikiyama jɔ don ma atwalal buka a wan nadama ko fɛnba ye olu ka kasi an'u ka nimisa kunda ala jɛnya kuma min na ni allah subhanahu wa ta'ala ye u ka gafe minɛ ayiwa ka yamaru de mɛlɛkɛw ma a ye ka gafe bila mizanɛ kan a ka pese an ka ɲuman n'a ka juguman cogo dɔn allah subhanahu wa ta'ala ka mizanɛ min n'a poids tɛ tori an ka asɛriw ka basikili ɲɔgɔnna tɛ mizanɛ kumane be lisanin sarihi ni dalanɛ jɛlen ye subhanallahi ala ka hakili ɲuman di an ma a bɛ fɔ jɔn ma don min na alikiyama jɔ dɔ kɛnɛ kan ko iqra kitabaka i yɛrɛ k'i ka kitabu kala kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba e yɛrɛ b'i yɛrɛ kun dɔn ɲɔgɔn dɛ e ta in ma se k'a fɔ koyi e yɛrɛ de bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tigilama de bɛna jɔ a ye ŋanamu min kɛ a ye nanbara min kɛ a ye janfan min kɛ a ye jɛnɛya min kɛ a ye sonyɛni min kɛ a ye kiri jugutigɛ min kɛ a ye surafɛn min fara ɲɔgɔn kan a ye maa hakɛ min ni kɛnɛ karaba a kelen ne bɛ jɔ a kan a b'a woloma n'a dala ne bɛ teliya ala b'a fɔ aqra'ahu ala mahli a kalan dɔɔnin dɔɔnin la yubaddalu alqawlu ladayya kuma tɛ falen ni ala fɛ bi ko ye min ye tiɲɛ dama de bɛ baara kɛ yan nkalon b'a na i ni min ka kan o de bɛ da i kan a tɛ ɲaami o dɔw b'a sɔrɔ al-yawma nakhtimu ala afwahihim a dɔw b'a sɔrɔ ala ye taamo sigi dalanenw kan wa tukallimuna aydihim bolow de bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ o don ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sew bɛ kɛ bolo fila seere o kuma i yɛrɛ bɛ i sen n'i bolo bɛ don i ka ko la a dogolen n'a bangenen k'a bɛɛ da ala ɲɛfɛ mizanɛ bɛ sɔrɔ ka ko kanbali ka taama sigi ko ka sɛntiri k'a kan ko nin kitabu min bilalen filɛ ne kɔ la ali kitabu li falana bul falana ta nin ye karisa de ye karisa ta ye
hasanatuhu qadru hakaza aka nyumayne hagenye wa sayyi'atuhu qadru hakaza aka nyumayne hagenye qad qudiya lahu bin nari sebena kabla tamo blalaka kwa kira taswana mai kwa baluna shuyenina abaluna namarala abaluna javana abaluna matonyona abaluna kirijugu tigala no tigala maka gafe dirama Allah ta'ala ka melaka ofena alaka ya marwi wode ba ka gafe mine kamana gone abdondugu bane sirane ko yalite hakanatul qadiyya subhanallahi la tartige yoromi voyando abi kashi dan nimsa dan ko yalite hakanatul qadiyya hal sayakun ka bane hal sakakun kuna ke yalite hakanatul qadiyya subhanallahi ma agana anni maliya nganna fulo ma foy nyenyi nyen namara ni jaba ki na fulo min fara nyonga ama foy ni nyenyi fama ukulo kan ya halaka anni sultaniya nga fanga ngam ma yabba fama jumew munu ma ke kanye nda fama tienti ku be Allah ta'ala ka nga fama u deme Allah ta'ala ku deme ni deme nyumaye o ka tieye o kana sira o ka tienti aywa bara chukuka o ka ke jamana ke jamana de onve Allah ta'ala ka hakili nyumande amma o tigala ma abi kulo chuko min alkiyama jodo kenaka la der tijene mbede fodda kuni dama do ko ma atwala albaka wanna dama ko yera sako kelaw ka aywa kashi anu kan nimsa ko dala ka jan alkiyama jodo kenaka ya rabbi alkana nimsa alkiyama jodo ما قام مقدما لبان يرى أكو نسأله سبحانه توفيقنا لسنة الهدي وختما حسنا والله درس المواد بتاع كم براءة المقطع يا جيرانا كل لبانا أكو نسأله سبحانه وتعالى على الديلي الله سبحانه وتعالى كان جشي أيوة الله سبحانه وتعالى الديلي توفيقنا أكام بين الله سبحانه وتعالى كجيمة لسنة الهدي كان جون من موك سما كان من الكتاب صلى الله عليه وسلم كانوا كسنة وختما حسنا akan laban jogo nyumana nende kera lakdartika aywa manyeblay nende kera ka muqaddimay nende kera akal la dilikaye ka soraka do kitabu kono balma kay balma muso insha Allah ta'ala misaka fiyesa muqaddima bana manyebla puma bana insha Allah ta'ala na zikri yene ngofe amina doniye lakdartika la abina dayala sa saftahu lana baba abina dakele nyela anye lakdari aywa sanu kisse allulu kisse bina soraka damina ka bembe itega kono ستعلم ما هي طهارة ابن عدو سنوية يميني ستعلم ما هي الصلاة ابن السلدون ابن أيوة لخدرنا عبادة منوني إن شاء الله تعالى أمنو نفي دوني وكما أمي دكو ين إيرا دفسا يكان دمني دكو ين بل مكان بل ممسو أيان دمني دكو ين بارين أكاك الله تعالى ندني نكما بارين أكا توسنا أكا سبتي الله تعالى كوكاك عليا كما سيزاني حق اللانغو كما دوني فورا من بي مو حق لسنجيلا كاجرانا كو جاني فقوتي كو إنسكا ينبو ma islam kalandum atonga ka Allah jati kama nga seko dema be ya don alhamdulillah rabbil alamin ni ndine na farko islamiyya kwa bi sorade an tariq al ilmi don siradeka be ya do ko aywa imam marhum aywa wago kunye o getro doy be ya do ko karamo hon murji kunye o getro doy ataraka getro mun do ambuleya ade mbalone do ambuleya shekna wage bambuleya shek miso wage bambuleya nu ye getro ya Allah ya shere nu ko ngo alaka dine ne ba don ko nu ba shido alhamdulillah rabbil alamin an nyana getura mun bambula nga jamana ka abe fuqaha ude kamina jamana aywa daminena fa kunje yoro alhamdulillah rabbil alamin amunu nya aywa shurafa uye alkraba modonye ha min bainahum ash-shahir kasmihi an-najm al-haqib الشيخ عثمان مدان حيدر ايوه ومن بينهم ايضا العلامه الشيخ سباوي ومن بينهم ايضا العلامه عيسى نانيو انا تشاما نون بلجلي فقهاء دي نون بي فيغو كرامو دي نون بلجلي كيما سلف الراين يا من الاخضر لا نو كيما سل سنين يا من ايوه ارسال الله نو كيما ايوه جاكا كيتيني يا من ايوه خلولا الحمد لله رب العالمين امبي وساني اولويه حكيل جماعه على كو دي اما Allah ta'ala ka andeme alaka rasatuma mandum kana alaka hakil nyumande mo hono mandum ma alako kaka alaya kama ni alako ko ulama urasu hono ko ngatu olude la ko lu te khawdu ke kutu sedo ko nyaminena na dona ka ba ko nunu mandel ku dado ala folo amado alaka me mamunu manu ndo Allah ta'ala tna bo hijabu ko kana manvewo makke wale o baka kojira alaka hakil nyumande amma نسأل العلي القدير أن يوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري
الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيام